Habire bat kijaka manible kijaka longjiasen kibabaros kata nimsya tementa kejadian hadir pegayo yang ribut namporo di Deputy Commissioner berkunjung na jingkerpan jom iseng yang dibaca kasorga rasim negara ba nginsya no manpli ya kini dijaka manile namu kathan ring ubnai bos hajar arbowe tanpa kapasiti kajiwan siapa ini dijaka manile kamde banpala ya ka 1/3 na kajindon jom itu dikon halaki jom kiti nomination ha ki balang kimyang ki bather ki baju pelong ya kini kijinya tho ha ki yeng mani ki jogi ka sorga kalasya banle umta habitu kijaga manipulate bahaya ban yang maniru insya nuruga tan ring ubnai ukra ahaja arpowe yang SOP habile ban kini kirai ki bangishim na sorga atli kabade ban kaya tok sempuri ban baharu ya bade ban kijaga manipulate ban legislation yakni ingin sakuni yang notification hati ini kegiatan ban ringkat itu di protokol kum mengijule mensyarasna tangga bangakerba nakalian masyarakat yang poro di religious leaders different denominations bakin semua yang akan bu pergi yang ini SOPs ibarat masyarakat kan sabeni ha ini dikendian sini di Bangwan. Sebab lagi ni, kalau kalau haklan berapa? Habila lagi ini disebut kalau banyak kalau haklan berapa? Tanpa yang detail berkol semua menghubungi namanya isu masyarakat. Piong sekarang bagisim, piong syariat ho, piong yang dibentak, dipakai, dibalung rumah, lalu piong yang engagement. Kata tolong kemudian kan ingin suara dari SOP hakabar ki balang bakar ki sengnya ki bakar ki buat reti yang tak SOP kabangin satu mission hari ini biasa